آز چھُ سُہ دۄہ کہِ ییٚمہِ دۄہ دُشمنان تہٕ کُفار اِسلام نِش مایوٗس گٔیہِ. یُتھ کیٛاہ گوٚو دیٖنس اِضافہٕ ییٚمہِ سۭتۍ دُشمن مایوٗس گوٚو؟ کیٛاہ اوس سُہ چیٖز؟ سۄ ٲس اِسلٲمی سماجچہِ رہبٔریتٕچ تقریٖب. سۄ ٲس تقریٖب اِسلٲمی سماج کہِ نِظامِ حکوٗمت تہٕ اِمامتٕچ. غدیرٕچ تقریٖب قٲیِم کرنُک مقصد اوس اکھ ضٲبطہٕ قٲیِم کرُن، اکھ اصوٗل قٲیِم کرُن. اِسلامس منٛز گوٚو اکھ اصوٗل قٲیِم. رسوٗلِ خۄدایَن کوٚر یہِ اصوٗل پانے قٲیِم پننہِ زندگی ہٕنٛدٮ۪ن ٲخری رٮ۪تن منٛز. سُہ اصوٗل کیٛاہ چھُ؟ سُہ چھُ اصوٗلِ اِمامت، اصوٗلِ ولایت. اِنسٲنی سماجن آسہٕ واریاہ برونٛہہ پٮ۪ٹھٕ حکوٗمت کرِمٕژ. اِنسانیتن کوٚر مُختٔلِف قٕسمٕکٮ۪ن حکوٗمتن ہُنٛد تجرُبہٕ. اِسلام چھُنہٕ قبوٗل کران یِم مُختٔلِف قٕسمٕکۍ حکوٗمتی نِظام، یِژھٕ قُدرتہٕ تہٕ یِژھٕ حکوٗمتہٕ. اِسلام چھُ اِمامت قبوٗل کران. یہِ چھُ اِسلامُک اصوٗل. غدیر چھُ اسہِ یی ونان.